بله تماشاوانên hêja êrişên ser bajarên Kurdî rewşa Rojavayê Kurdistanê tê jiyandin duwarê siyasî herwiha civatî de jî ji Texas Amerîka Dr. Mahmud Abbas siyasetmedar li gel min e. Silav bo ve Dr. Mahmud. Dr. destpêkê de ji vê pirsê dest pê bikim. Efrîn dîse bi mûşekan îro hate topbaran kirin. Heşt kes birîndar bûn di navûa de çar zarok kesên sivîlin yani ev rastiya ku li Rojavayê Kurdistanê tê jiyandin taybetî li bajarê Efrînê nirxandina te li ser çi? Silav û rêz ji te re kak Cemal û ji bînerê Dilara. Ez bahor dikim li vê derê destê bi taybet destê rejîma Beşar Esed Ziyê Xalîdê heye gelekî giring. Lê ez dwarekî dilê dimêzînim ez nabînim ew ez dûr nabînim û belkî têkilîn di navbera hin kesê Tirkî û rejîma Beşar Esed heye ku vê projeya ha li ser miletê Efrînê dimeşînin bi taybet ew proje di çi alî de werê çi di êrişê de werê û di çi parastirî de bê di çi axiftina wextê ku dijî wê bêkirin her tişt wê kevê wê sûcê ku êrî ku sûciliyekî bibînin qesed bibînin her du ji kevê ji aliyê xwe sûciya qesed bibînin divê de kît kevê wêrankirinê de kît kevê eşkinciyê de zordestiyê de miletê me de Efrînê de bi taybet ew îro zordestiyê tedariyê dixwin taban ji hemû aliya ve ez xwe dimêzînim îro lêstikeke navdewletî xweşik tê kirin ji ber ku nû herêma Kurdî hinek yani gihayê wê astê ku nemakarin wêne ji navçeyê hilênin yani tu dimêzînî heta dewleteke weka ew dikarin bê ji wîzareta derve ya Sûriya îro rexne gelekî giring dike dibe çima mesela têkiliyê di neqeba dî şanda Kurdî ya rêveberiya Xweser û ya Fransiya de çêkirin. Di dema wextê ku Rûsya daxwazî kir ji rêveberiya Xweser û têkiliya bi rejîmê re bikin ser pêşeroja Sûrî taban hata reftkirin ji aliyê rêveberiya Xweser ez bahor dikim ev yek ji wan xalê ku hişt rejîma Beşar Esed rêkedî peyda bike ji bonî sûcilî bike ji bonî yani dikarî bêjî xiyanetê bi rêveberiya Xweser ve bike çi aliyê têkiliyê bi dewletê derve di nediriya Beşar ve çi aliyê wêne niha ku dibêjit bê wala mesela Tirkî hêlê axiftina dike bê nabêje wala rejîm vê konkojiyê dike miletê Efrînê bi taybet dike sukra Esedê de. Ez xwe dimêzînim li vê derê xaleke gelekî giring tê de heye çima heta vêkê dike dewleteke weka Rûsya dewleteke weka Amerîka di vê xalî de bi taybet ser pêşbirêka Efrînê nasekinin. Ez bahor dikim ya emma yek ji wan nakokiyê gelekî giring e di neqeba Amerîka û Tirkiyê de ya emma li vê de qizîncîka Rûsî jî tê xuya kirin ji ber ku ev namê ku tê dikirin Tirkiye wextê ku êrîşê dike namena dijî Amerîkaya û ev nadikeve bercewendiya Rûsya de jike ji ber wilo jikê dimêjî çavê xwe jê digirê demeke ku xweş dizanim û Rûsya jî çavnêrê Rûsî jî û çavnêrê Amerîkî jike dizanin vê kîne ev kesê ku rakêta ew meşkat avê jina bajarê Efrînê de avê jina sivîl e yani ne meseleka îro şereke di navbera di leşkera de yani şereke leşker êrîşî miletê Efrînê êgî sivîl dikin. Dr. Mahmud dixwazim wêyekê jî bizanibim niha ev rastiya ku te anî ziman bin pêkirîn mezin li hemberî wan bajarên Kurdî têne kirin ku hatine dagîrkirin demografiya wa bajaran hatiye guherandin gelû siyaseta Kurdî bi taybetî rêveberiya Xweser nikarê vê babetê bike mijare giring di platformên siyasiyên navdewletî de ev rastiya ku tu dibêje ku rejîmê rîşî wan cihatiyê rêveberiya Xweser nikarê diyar bike ku ê ku êrîş kiriye rejîme ne rêveberiya Xweser e û vêna bi belge jî destnîşan bike. Mixabin kak Cemal bi rastî ev na piştgirêkeke gelekî giring e heta vê kêlîkê rêveberiya Xweser jike û tevgera Kurdî bi temamî jî gelekî lawaza di dîplomasiya derve de. Yani li gor girabûna milet li gor piştgirêka miletê Kurd îro û li gor yani şerê ku kiriye 11 sala dijî Daeş û dijî munezemetê yê tekfîriyê irhabî yani tu dimêzînî hêjkê di warê derve de di warê têkiliyê navdewletî de negihaye wê asta ku vê piştgirêka ha xweşik şirove bike ser masê navdewletî di bingeha dîplomasî de wek ku di hêzê Xurt
پەبر تێکیلیا بکەن تتمەیزێنێ حتا vêkêlîkê şanda Kurdî wextê ku diçê derve piraniya navdewletî li wat Hesên ka hûn çi dixwazin û ti cara jî kê piştî têkilî û giftugoyê gotê kirin mesela weka hertim digo dwarê diplomasî de temaka wextê di dewlet ya di şanda li bisekinin piştî wî nara rîportekê derdixin yan wî ser mîdya diaxivin welama halo pebra axiftina heta rojavekî dîkê ew şanda Kurdî negihaye wê astê got piştî giftugoya ew şanda bi navdewletî pebra derkevine pêşiya mîdya înû welama ser vavê kiriye rast e belkî hinek dikeve warê navdewletî navê encumena ewlehî de înû heta vêkê dîkê Kurd weka rêveberiya xweser negihaye wê اعترافê pê bikin weka navdewletî lê demeke got ev lawazîke di nav hundirûyê li tevgera Kurdî de em tevgera Kurdî heta vêkêlîkê cihê mixabiniyê înû em êrişî hev dikin çi di hundirû de û çi li dervê ev de em hevdû gêma yanî piçûçik dikin Keke Mahmud niha mijarekê gelekî giring divê babetê de niha ev du salin diyaloga Kurdî tê rêvebirin ku rêveberiya xweser hê naskirneka navdewletî jî jê re tune ye hewlê Amerîka hewlê Fransê hewla Ewropa heye ku yek rêziyeka Kurdî durust bibe Kurd bikaribin wekî yek alî di platformên navneteweyî de xwe temsîl bikin û neratî bikin di vê babetê de jî rêveberiya xweser bê eneke sebê di vê babetê de jî hîn jî negihiştine encamî nirxandina te ser wê çi ye Xwedê ez xwe li vê de bêhtirê wê na sûciliya rêveberiya xweser dikme sûcilî û bi taybet PYD partiyê ku pêre kar dikin yanî ew îro xwe serdestin ew xwedî hêzin ew yê gokarî rêvekê derî vekê ya derî bigirê yanî em kesê rasa sûciyê her tarafekî heye wextê ku caran nakine astaka yanî levhatinekê lê ez xwe dimêzînim îro weka got mesela me dîtî gelek riya digirê ser mîdya teban ez nakame ser walê mîdya tiştê ku diaxivin û her keskî dimêzînê wê sûcîxeyê destûkrayê dî de bes ez xwe dimêzînim înû got rêveberiya xweser îro rê vekirbane bêhtir derî vekirbane bêhtir ez bawer dikim gelek xalê nêzik hene got hov nêzîkê hebe ti cara ez dijî wê me got hinek behs bikin înû weleka em ê lêvegerekê çêkin lêveger nakeve wê watayê de û çêk nabî lê gelek xal hene got hov nêzîkê hebe mesela rêveberiya xweser di dema dalî de hatiye hinek encûmanê endamê yê kesê mîdya ne xwedînas hene macrûfin girtine hinek ji endamê encûman niştimanî Kurdistanî girtine yanî ev nakeve bercewendiya ne rêveberiya xweser de û nekeve bercewendiya miletê Kurd de yanî ser pirsa berî vê naka Cemal yanî pirseke gelekî giring bû rastî yani tu mêzênê heta dijminê Kurda got dikeve ser asta Kurdî de gelekî xweşik lev dikin yani ez xwe dûr nabînim înû di bin cêrikê ve dirya Rûsya bebe ya dirya Îranê bebe têkilîn carna di navbera rejîma Beşar Esedê têkirin û navbera Tirkiyeyê têkirin ser û got li mîdya de her du di dijminê gelekî giring ji ber got piştgirêka miletê Kurd ji her du gara jî kê bi nisbê wextê got bikevê yanî qizincîka lê em dimêzînin tevgera Kurdî li ser de got hemî kim ser vê diaxivin em nakevne wê astê de got çima em دواري سياسي دو كوانا ناكن وكدجمني خو ناكن على الاقل بتشون نزيكي هبن ام خو نزيكي هبن ايرو او يعني اخرتنا كردي حتى ها هاتيه سكناندن وسرد دزانن هر دو اليج كي ناف دولتي دزانن انه هيزا كرد و خرتر به دواري دبلوماسي دا وقتي جو نزيكونه بچي دمزين هر یکیش که عالی خوبا و گاوی خوشک نابیجی یا و اخفتنا باش نابیجی گو نزیکبونه که گره که نزیکبونه که دیس از دوباره دکم یعنی راس سوج همه عالیه و بس از خو سوجی یک امین از خما سکرا ریبریا خسرت یعنی هدیه مجوی هيا طبعا نقول كيكي محمود نهاد د راستيا قول سر عرديتي جي عندن ده نها رايا اشتيا كرد راستيا لسر عرديجي اوكو اندامین پارتیا دموکراتا کردستان سوریه گوتین گرتن اندامین انعکاسه گوتین گرتن بمخابنی و دبن işkence adı insan tene kuştun Kurdistan 24 تقدق کرن روجاوای کردستانی گو دنگ هری برز ایرaya گشتیا روجاوای کردستانی بو یعنی افکر یارین ریوبریا خسر بخوجی جبو خو بخوجی نابن آستنگ جبو گو بکار بین و نرایت یکا کردی هبی سرکفتنه که دوی چرچوی ده هبه کرد بکار بند قادا سیاسی پلاتفورمین سیاسی ده بسر بکوین تو چاوادن ارخینه؟
راستی آخفتنا که گلکی پیروز یعنی پیروزا ماهیویت کر گو ریوبریا خسر و آخفتنی و کسی و کتا و که دی گوخته گوته کرن نگو ام دجمناتیه دخوازن ام دخوازن گو اف ریوبریا خسر بسر کبی یعنی بکبی وی آستا گو کتا گوتی اینو ببی پرسیاری ملت کرد تمامی ببی پرسیاری تفگرا کردی گو نصوبا وقتی گو تکلیه با امریکا بناف دولتی را بکی بناوی ملت کرد به آخوی و او دولتها وقبول بكن وكبر برسياري ملاتي كرد حتى رجع فكري كي دولة الزانين جو أبر برسياري بارتي كي بشكل كردية بكردات تبدا نامسني وقت تداخل كرين يعني علي كيف هنا كردا دقري وتخزندانة هنا كات إيشيني هنا كا يعني اختطاف دكي هنا كا مثلا ميديا الجور كيف أخوي قلنا الجور كيف هاي بتسكنيني يعني شيء آلية يعني تهمة بي شيء آلية راستي تدهبي يعني از خود ميزين إنه یکیش خلقی هری گرینگ جم تفکر کردی وقتی گو خوب بده پیشکتن دا نوک دولت دورا خوبه نوک واری جیمی گوبرین هاد یعنی وکا دکتاتور ده هات خویا کرنا دولتی ده گرک خالا یک امین گم سر بسکن به چاو ام دموکرات بن چاو ام ما فی ملتا به پاریزن دا ام نوک دولت رژیم یعنی وقتی از این وینایم که جمال یعنی وقتی گو از ریوبری که خسر آوا بکم وک رژیم أما بيوكا رجيما بشار أسد قالوا أمريكا وشي قزنجاوي الجمع هبي ومرك كاربك دماغ جو تكليه بترب دولتك وكا تركيا دكتي 100 مليار دولار مثلا تكليه وينا بعراقي تكليه بسعوديه تكليه بدولتي جو ايرو يعني سردستي ملاتي كردن يعني وتكليه باره بك شما تكليه برجيم بهيزك بتوجكا ونفسها أما بيجن سيستما رجيما كديد مشيني جاركا أم هيزا كرد یکیش خالی هری گرینگو عمل سر بسکنن آوا کرنا پیش روزا ملت کرد و پیش روزا سوری تمام گرک بنگه که دموکراتی یگله کی پیشکتی به آوا کرن ایرو گرک دریوبریا خسر د آزادی که میدیا گلی کی خورتابان آزادیار تفگرا سیاسی گلی کی خورتابان گرک زندان سیاست نبی وک دولتی پیشکتی سیاسی ناکوی زندانی دا گرک اول جمع بگهوی آسته گونه کرن یعنی راستا گرک به پاراستن وقتی گو تفکر کردی تمام پربی گلک دجمن زحمن یعنی دجمنی ملت کرد دجمنی ریوبریا خسر یعنی دجمنی ریوبریا خسر ایرو رژیم بشار اپوزیسیون سوریه ترکیه داعش وده گرک راست الفیشاف سن لی وقتی گو تفکر کردی دیر کار بکی به کسی کردی تمامی رب کار بکی از بهارتن بنگه کدی مخاطبه کی و بهتر کار به ریوبریا خسر خوب پاریزی و بهتر آستا خود دنگا خود بگیرن ناف دولتی و يعني دولة وكا أمريكا حتى وكا روسيا جو بيشقرتيها يمكن أصبح وردكم سوج قلق الجماعية يعني سوج الهندروية مدى بريقو أم تركيا وأمريكا عفوا تركيا أمريكا وروسيا وأنا سوجلي بكن شو ما باريزين شو ما مثلا تركيا شرمزانا كان سربي إيريشا إيرو العفريني هاتيا كرن شو ما رجيمي خوشكنا دخيا كرن إنه دستويت في إيريشي ده جبركو إنه أم ندوي أصلا أو خرطبون جمالين قوم كاربن ويدنجي بكليب رزدار دكتور محمود نها قبل ديالوغا كردي دست بيكري و داوي يعني جالي وكا غرامتوري كي نافنتوي امريكا بو وكا غرامتوري كا انسياتيف گرجي يا فرمانداري كا سيدي كك مظلوم عبدي بو قالوا اركي كك مظلوم عبدي دفي آلو زياغو درد كفيدا چیه چاوانا نقینا مازنا خشاشتك الفيديو هيا مشكلات الريفبريا خسر دا قالك ناف يعني كتير ناف هبدا واري رشكري وواري سياسي كتير ناف هبدا ريز جي ريز واحترامي مظلوم عبدي از قالك ريز واحترامي جردقرم بس قالك ابرياني ها نجقاك مظلوم عبدي در كتمان راس دا خوازيه در كتمان قالك جهه سياسي در كذي جهه خديه جوكاري سياسي كي مظلوم عبدي جهه ريز واحترامي ولاد باراستيا لشكري كي قالك مظلوم يعني البندسي ويدا وقوتي كاركي قالكي جراند كي تكدي بأمريكا بجنرالي أمريكي را بيه روسي را تكرن أو دواركي سياسي واري باراستني ده وارش كده بس تكليد ناف سياسي ده قرق جم سياسي أبميدي راستا كيك مظلوم قرق يعني وقوتي بيشقرتي هاي چي هابكي وبي باريسي بس نكوي نابواري سياسي ده مزا أذي نمينة كي نمكاك برياد روشتر روجا كونغرس أمريكي آخفتن كقلكي جرينكنز دواري سياسي ده إنه حتى هذا آخفتن
تركيا شرمزه کر سر خالنا يعني هناك بيشدتيا قصدي اندركت هذا كرن انه يك جوا خالي جرين ايرو د نقبه امريكيه وتركيا ده سر مساله قصدي اشخاص اركاري بيكرن يعني ابوارك سياسيه نقرك مثلا قصد امي بريز مزمون عبد تدخل هذه كاريها بكي گوشاندك كردي سياسي هاتمان اواكرن برپرسياري ملت كرد دهندرو ريبريا خص كاري بتكليا به كونغرس امريكي ربكي وحتى يعني شيغرتيا لينك يعني بلينكن وزير خارجيه امريكا نفسه وينا اخفتنا قال لك جرين كرس دي وارده جو انه تشيكي خوش بقول يعني جو تشتي جو امو تركي لفتكن انه امو وينا لبناكن سر مساله قصدي ليه مثل بيجي اخذنا كغريبه يعني انه دواري سياسيه خوش داخلي انه وقت بيجي بيجتيا قصدي نابردن اوا ها دكبه کی جواريدا دكبه گوته شاندا كردي سياسي دي كاري ده باخوي مظلوم عبد السرچاوي ازغل كيرج احترامي وخاصه كاري بينا دي مجالي ده جهرز واحترامي لمهيويت كرغو بفي كاري وشاندا سياسيه ريبريا خسر ديا بكي مليز فاسياتتكم دكتور محمود عباس سياسة مدارج تكساس امريكا تو ميواني سپاس میکنم.